Ni tatang, sa dino ti papanan nyo? Apaya nakapilis kayo ti kasta unay. Ay, mapanak man agpasyar nita tersina ni usang anak ka. Ha? Agpasyar? Nakasapsapa amapan kayo ijay. Anya nga ti aramidin nyo ijay. Ay na, di mo saludsuday. Malata mapanakaon. Naimbag nga agsapam, usang. Da kayo ma, Tata Orlando. Sa dino ti papanan nyo ang nakasapsapa? Kung nakapimpintas pa iti kausyo Ay, umayak la agtugtugaw nito yung tersinam. Nagmayat ngamin ti view ditoy. Kasta aya? Kadawon tata? Awan mo't kiti dakas na Nay, Manong Orlando, anya dir aramidong dito'y tersena ni Husag. Nagsapa kan nga dito'y. Awan, nita. Agtugtugawak laang ta. Nagpintas unay ti view ditoy. Ha? Viyaw ko nam. Kinakasango ka makani Usag, Manong Orlando. Basta nagmayat ti view ditoy, nita. Makapabang-ar tirik na. Tatang, aping awan pa lang ni Lolo kat sumipngatan. Ungarod anak ko. May saal daw na ni Jetersena ni Manang Usang. Sapay mabisina kun tatang. Alagad umuna kayo namangan kaninanang mo anak ko. Kaurayag pa ni Lulom. Agidan kami to namangan. Sumipngatan, Tata Orlando. Agsaraak mo't dito'y tersenak. Awan ka di pa iti plano nga agawid. Ay kahit orayin kan ang agsara sa akto mo't agawin, Usang. Kasta aya, Tata. Ay na, aring mo mo't di kasla security guard dito'y tersenak. Amay sangal daw ka magtugtugaw dito'y sangon. Basta para kin ka, Usang ko. Bantayan ka. Ha? Anya di ko nam, Tata? Awan. Ay, agawid ak matan ko nak. Ala nga, Rod. Ingat, Tata Orlando. Apeng ita kailang agawid tatang. Ay kahit inuray ko pa yung na nagrikap ni Usang iti tersena na sa akto nagawid. Apay aya, nagigyan kayo ija iti may sangal daw. Anyat inararamid yu ijay ngay. Ay nagsayaan nga ron tibyaw iti tersena ni Usang. Iso akay kayat ko ijay. Anya? Ala, agpulis kay nga ron tamangan tayon. Ay, bigat mo't gaya man. Nay, nakariing kay mo't gaya man tatang. Ala umay kay agkapin, tada na pudo ta pandisal. Ay, katuwan ang araw sila balasang kaw. Agkapiak sa turumwar. Ni apay, papanan nyo manin tatang. Mapanak manin ni tersina ni Usang Ay, anyat gatangan nyo aya tatang. Awan katangag. Mapanak lang agistambay ijay. Tanagmayat tibyaw. Anya? Bakit? Napanan ka din ni tatang. Nagsapa manan nga awan iti balay. Ay na, nagsapa ang nagriing itay. Kat idinal pa sa nagkape, rimwaran, tamapan ka no agistambay iji tirsena ni Usang. Anya? Kanayo na mapanijay Di na pa yan masagong nga ipastor ti dingun na. Siya ako na kanayon ti mangipas-pastor. Alakat an ano sa mon alakay. Anya ngay nga rod, tatang mumut. Manipo di ti pimusay de dinanang kastamot ng tiyara aramida ni tatang. Kunamot lano baron. Naimbag ngagsapa, Usang. Nay, kastama, Tata Orlando. Nasapa kayo mo't manan nga may dito'y tersenak. Ay, wala. Tapno, kadkadwaan ka. Anya? Ala, Tata Orlando. Saan ko akasapulan ti kadwa dito'y tersenak? Takayak mo't tagmay-may sa. Bay anak kalilaeng. Kaya't ko lang ba't na makikita ka akanayaw? Da kayo lata ang arod, Tata Orlando. Nukasta ti kayat yung aramidan. Antinita,
Inukod ko to'y kalding yaw. Nakabulos ngamin. Ay, anya mo dayto ya kaldingan. Kanayon na makabulaws. Italiyo anay bagamin Ang mga numapukaw, sapay nagdakkel. Ay, huwag nga rod Sapay kunak nga idunar ko daytoy no agkasarman ni tatang yaw. Agkasar. Awan mat nobya na, ante. Lakayan ni tatang. Saan na mga asawa na jay? Oh, nga ta. Ada nga min madmadlaw ko kan ni tatang yu kay kaanakan. Madmadlaw yung Madmadlaw ko akanayon ijetirsena ni Usang. Tunggal lumabasak, ada ijaya naka-istambay. Kan nakapumada pa'y. Naka-rubber shoes akanayon. Kan nakataktak iti nakangat-ngataw. Kinunhayo pa yan, te. Agyan ni Jayon, manipod itiagsapa, aging kat sumipngag. Pasaray, marabyan pa'y ano na duma. Di na pa'y may pastoran tay dingwan na. Siya kung ti kanayo namang ipaspastor. Ay, ang mga mano, bambantayan na ni Usang kaanakan. Nga ta, ante? Apay, kaya't nga tamot ni Usang ni tatang, kat lakayan. Ay, di tayo laam mo Uray lakay, no naalibtak, ay, makabingwit tulad ti kaubingan ng asawaan na. Ay, sa bagay mat ka di, ante. Pudno, takunayaw. Ay, sila balasang kaw. At daman damagag. Anya da jay tatang? Anya ti pakaay-aywan niyaw iti may sa alalakay. Apay tatang, apay akas na tinamdamagan nyo. Kaya't kula amaamuan, anak ko. Tatang, saan nga agpapada, tirik na ti babae. Ngam, no siya, tinakay-aywak idi kan ni Bruno, kat no daytay regalwan nak iti sabong kan prut-prutas. Kan siyempre, kan runaan ti ugali, tatang. Nasingput ngamin ti anak yu idi kanyak, iso naawis tirik na. Kasta aya. Ay, alangan raw, tarumwarak bit balasang kaw. Adda mapan ko alaay. Lolo, nangalaan nyo kadagitan nagpipintas sa asabong. Di ka na tagari apaw. Kainalak dagita ija arubayan ni Lula Manita. Anya? Pangusaran nyo nga minaya kadagita. Ay, adda pangisagutak apaw. Ha? Asus, ni Bruno mo ti masabat kaw. Sa naroon ba nga makita na ti sabong nga igam kaw? Paano nyo tatang? Ay, di talaang anak kaw. Ano ti ilumlumang nyo di talikudan nyo? Ay, awan. Nagatilang ti bukod ka uy sa kudkudak. Mapankanta agkudkudak man pa. Ay nagkatulad aya. Ha? Ay, Saus! Apay ngay akas to tinapasama ka dagiti sabong kaw. Naparot matan ti daduma. Ay, Saus! Asunungay din ang parot ka dagiti sabong kaw. Lola Nita! Ay, Naibusamot din dagita sabong nyo. wan nga raud. Adda ng parot. Ay, anyamatan. Sapay nagadaw, tinala na. No, sinumot atin ang parot. Kat no ni Lolo Orlando tinang parot kadagita, Lola. Anya? Manong Orlando! Ay, apay akas tatilangam nga imasidag kanyak nita. Apay ngay apinarot mo dagiti mula kasabsabong? Ay na, pasensya ka na ading nita, saan ko anay pakada. Awan kamot nga miniji balay mo iday. Sana rumbang tinaramid mo, Manong. Ipakadam kumapay mo't angay mo na. Sapay pinarot mo mo't. Ay, pasensya kan ading kaw. Sana na maulay. Pasensya ka mo't tan. Ngam no maipapan iti sabsabong ko. Ay, sumabali ti riknak, Manong. Ante, siya kung tagkid daw iti pamakawan, gapu iti naramid ni tatang iti kalabas. Bagpagaaman ni tatang yu, Bruno. Sana rumbang tinaramid na.
Di nan samot ang muter aramidanan gapo iti dadya nga usang. Di lagbain, kundi sagot iti sabsabong, ngam tinakaw na matlagayam. Ay, sayang jay inay aywana kasabsabong ko. Yala anak tuman iti bunga jay mula tayo asama anak kaw. Ayaw na. Imbag tayong palagipyaw. Dandanin samot maluuman na kita'y bunga ti sabatayaw. Ay, mga lakan tuman nga raw, ta isagot ko kan ni Usang. Anya? Apay, talaga ka di akursunada yun ni Usang, tatang? Wen, anak kaw. Maragrag sa kanak no makitkitak ni Usang. Ay natatang, lakay kayon makarik na kay palitikasta. May anak ka dilaang Bruno. Taiso lang matiliw-liwak. Pakaragsakak tiar aramidag. Isa baybay andak kumalaang anak kaw. Anak manen, Usang. Antoy saba, sagot ko ken ka. Ay na, agyaman na, Tata Orlando. Nagadun ti sagsagot mo kanyak. Awanan yaman na, Usang. Basta sika. Ala, nakababain paikit din kada kayo, Tata. Mabalin ka day, adi na kun awagan iti tata. Ta masair matirik nak awagan nak paleti kasta. Ha? Anya nga rudi kayat yu ayawag ko kada kayo. Lolo? Ay, si kamat, saan mo't Orlando ko malatan. Uno, Orlan. Uno, no isaw. Anya? Kat sige ang arod, di oray, pang-or no kayat yu. Usang, balasang ko. Kanayon jay kabsat ko dito'y tersena. Kat pasaray sagutan na ka iti kumkumpurme. Saan? Ha? Uwan na. Nagaduat ipadpadawat na kanyak. Kay kayat kumutun taisupay nga abastok. Anya? Ang kurso na adam kadimot ti kabsat ko. Usang. Agayatak, lakay pay langmat. Ha? Jakmat kayat ni Tata Orlando. Ken awan ti planok ang mangayat ken kuana. Maragragsakan naklaan ken ni Tata Orlando. Ta ado titited na. Ini kanak pay ay ti may saak kaban abaga si di kalman. Anya? Asino manan ti pangtidam ditas sa nga bulig adipig abinaklay mo, Manong Orlando. Ay, kitli patpatgak nga Usang, Anita. Apay aya. Ay na, Manong Orlando aya. Ibagbagakon ken ka. Saan ka amang namnama iti ayat ni Usang? Ta saan nakapulos ka no akayat? Iso nga isardeng monter aramidam. Di nakupain ta marikrik nak. Kayat nak ni Usang. Ta nagsamit ti isim na tunggal mapanak itayan na. Denggem ka di ati bagbagak, Manong Orlando. Iso mismo tinangibaga kanyak at di nakapagan ano. Ay, di mo padaksan ni Usang kanyak nita. Na? Nalabis kan. Nalaing kang agpadakas. Sana nasaya ti kasta. Apay umapal ka. Ta addan tumanen asawa kaon. Idin tutasi ka ket baak kalata. Umapal ka nita, Ha? Usang, adamanen isagot ko asa nga bulig adipig, ken 2 kilo amaes. Nasamit da kita, oy. Kas kasamit ti panagayat kao. Makapaulag ka mo, Tata Orlando. Ang agyamanak manin iti mais ken dipig ngem padawat mo kanyak Amok amaawata munti kayat asawen ti aramidag. No apay akanayon kaarigalwan. Ha? Jakmut maawatan, Tata. Apay, di mo mag-gets nga agayataken ka. Anya? No kasta?
Agayat ka kanyak, Tata Orlando? Wain, usang. Nabayagan nga ay ayaten ka. Ngam italaan ay kanak iti tured amang ipudno iti dayta. Ket sapay kumata aklunan na. Alla, Tata, pasensyakan ang awan tiriknak ken ka. Awan ti panagayat ko ken ka. Kasla tatang laeng ti pangibilbilangak ken ka. Apay ngay usang. Ket adon tin sagsagot ko ken ka. Imbes nga ilakok dagiti bunga ti mulak. Insagot ko langan ken ka. Kimotong payan ginwang ka. Ken uray dagiti kalding ka. Ta maliwliwayak ida nga ipastor. Ta dito'y latan istor mo ti ayan ka. Ita, kastalaan ti ibagam. Apay ngay. Pasensyakan, Tata Orlando, ngem saan ka apatulan. Ken ura iti dayta kinalakay mon, awan ti mangayat ken kan. Ay, nagsakit matayin ti panagsasaom usang. Pangaasim ka di aklunan nakuman. Sorry talaga, Tata Orlando. Ken maysa, addan boyfriend ko, ngem adda ije abroad, ket agawiden iti mabiit dito'y Pilipinas. Anya apay ngay adi mo imbagbaga nga adagaya manubiyaom. Hindi mo mangamin din magtata. Nabayagan da ije a boyfriend ko. LDR kami ngamin, isu asaan nyo makit-kita. Anya, apay nga raw nga inawat mo amin nga't itid ko ka no awan gayang panagayat mo kanyak. Ha? Dapat di mo inawat dagi dya regalok na awan riknam kanyak. Tapno sana ka nang namnama iti awan. Agasam nga tamano abulig ti sabangay na awat mau. Sanga ka ba nabagas? Kan mano akilo amais. Dapay ut-utaong kamates, lubias, kendangla apagdigos mo no madmaditirik nam. Siyak pa iti para bagkat ka nagiti lakom, tunggal agis tambayak dito isturmaw. Nika, si kamot tinagdisnudo ang mga ramid kadagi jay, Tata. Saan kamot ngayong babaon? Uray pa ay, basta nagsakay ti aramidem usang. Ano kaya't yu, Tata, kastoy laengan? Ninanang ko laengan ti armen nyo. Tagbirbirok da jay iti boyfriend na. Ay, saanan? Awanan, panagtalag ko ka na kayaw, babae. Tatang, di yung mabaling nga ipilit ti bagiyo kani usang, no talaga di na kayo kayat. Lagsakit ti pusaw, Bruno, anak kaw. Kan may siya, nabayag-gaya man nga Danubyo na ija abroad. Di na imbaga adagaws, tapno sana nailawan na gajin regalok ken kuana. Nala, bayan yun nagajay. Inregalo yung arudan. Di yun isidir nagitin into diyaw. Ta saan namot adinawat nagijay kada kayaw. Wala, ngam kastaunay nga isem na tunggal regalwak. Plastic kit di Traidor a babae. Ala, huston. Awatan yung tigasat yung kani usang, Tatang. Kumusta ni tatang yo, Bruno? Saan na rin primor nga rodante? Aggurigor mo tan. Ingurigor na ti panakapaay na. Na? Ay, una yun ti amayaw. Inkay man kid di andingayan nante. Amang ano stress nan ti daduma, isong agsakitan. Sige. Tamapanak man nga road iti ayan na. Kumustan tirik na, Manong? Mayatay. Nekatan ti sakit ti ulaw. Ti sakit, ti barukong mungay na ikatay. Ay, kasi na agad makaangasak mutan iti nalukay. Inaklon ko nga minan, tigasat ko ni usang. Rumbeng laeng nga aklunem tasi kamo la ti marigatan, Manong. No, saksakitim lata ti panakapaay mo. Wani nga raw.
Isa pinilit kaon ngay naklon ti amin. Nalaala, sana bale. Tabaya ti panaglabas ti al-al daw, makailiw-liwag kanton. Ag sublinton iti sigud ti amin. Sumapol kanto manan iti sabali nga armama. Daytay kataebam ngamin ati sa pulam. Sana dagitay adayo nga ubeng ngem sika. Ay sanad, manjakon ading kaw. Mabuti nga kaw na masakitan. Iso asanan, aglaklakayak lang ang nabalaw. Apo, manong, imadaw dagiti kalding mo. Ayawan ata, nagagit-damot ngamin nga aganak. Apaw, naglako kan saman edi kalmanan. Ay kituwan tajak mo't kabailan nga pastor no aduda. Iso kay lakok Kanure na gitinuang kan bakak. Aglako akmanan no bigat. Aya, ay na, imadunti kwartam amanong. Nakagatang ka pa yun ni tilugan mo. Ay, sikenhan laalugan day jay. Oh, na nga. At least, adda. Wan matkit di katas ng dingwan dagi jay. Uwin nga raw, agasum man. Manipod na pa ay kakunayat. Bigla mo nga imaduti tarakan mo na. Wan time pa may sakaw ti atensyon ko iti dingwan kaw. Iso nga imaduda adagaos. Mayat gayam ti mapaay Umadaw ti dingwain. Wanan plano nga agaram iti sa balay, manaw. Bay, amon day ta aram-aram. Awanay, lakaya kaon. Ragrag sakeklatan tagtaraken iti dingwain. Ta pagkwartaan pa day ta. Ya, sanaya. Papanan nyo nga agasawa, anak kaw? Mapan kami kanu ijay bagyo, tatang. Nay, apay, da kayo laang. Saan da kami nga ikuyaw, kininanang mo aya? Ha? George, we will come also with you, We want also to go in the plaza. Okay, come on, Tatang. Let's go. Bagay, ang sukat kan. Tay ikuyog data da George kinli sa ija plaza. The same. Napanan di asawa mo nga, Lisa. Napanag si RBE, tatang. Itay tayo pa'y apumanag na. Apay, di tayo pa'y mapanmangan aya. Saan kanupay ang mabisin ni George, tatang? Nya mo tay, pabisina kong. Kunamkin ko na at adakil ti tiyan na. Ado pa'y siguro ti abasto ti bito ka na. Rumanere ka, Delio. Apay nga minasimurot ka, no rumaniklamo ka mo. Nagbati ka lakuman Ibagam ngamin, Alisa. Ibagam anabisina ni nanang mau. Ni, apay asyak man ti rason mo ngay. Umuna ka ngaminan nga gawad. Mangantayo pa'y mata. Kunang nag-shopping ti gagara tayo dito plaza. Nga magmagnamo ilagayap. Adumag ngamin taksay. Nga maapay aditay aglugan. Kasta nga minti kay kayat ni George ngar aramiden, tatang. Ti magmag na. Kasla nga rod saan ang mabamban, no? Ay, makabanog mo di pumanag na. Makapabisin pa'y. Ibagam iyasawam tayntay pa'y mangan. Maulaw ako ditibusin kaw. Remor kay samot kadali sa idi kalman kabagis. Napanan nyo nga Napan kami man ije bagyaw. Impasyar na kami man di pori na ramanugang me. Ay imbag man. Kat nagpaspasyaran nyo nga Nag-shopping kami. Hindi kwan, nang restaurant kami. Hindi kwan, nag-shopping kami manay. Ay nagmayatan. Anya nga'y matirik na ti adda manugang na a foreigner kabagis. Ay, mayat akabagis. Kamayatan iti amin amayat. Diyak nga ron namnamaan ang makamanugang akiti foreigner. Oray na bakit ang nabalasang ni Lisa? 45 na nakaasawa pa'y lang. Kat foreigner pa'y. Ay! Diyak ninamnama ang makaasawa ni Lisa iti kasday. Kunak nawan mangayat iti ka anakamong. Tanabakitan lang arod abalasang. Nagkutong kan nagngisit pa'y.
Ay na, di mo tagibasitan tila nga jay anak mo. Takakas jay a klase ti type dagiti foreigner. Pang foreigner ti pintas na kabagis. Nga raw. Di ibagbaga tayo ana alas. Napintas mo gayam ka dagiti foreigner. Anya mo dagi jay ngayon bagbagam kan ni kabagis mondilyaw. Ti ko namjak nangag, tinagsarsaritaan nyo itay. Nag-shopping ngay bagbagam mo't. Ulbud ka mo't alaklakayan. Hey na, no agdamag kin ka intang, wain ko namlatan. Alangan nga inak ibagbaga nagnalat inararabid tayo di bagyaw. Adi tayo nag-shopping. Kaman ano kumano ibagam tagpay so iti kabsat mo. Kababain, foreigner di manugang ta. Nangataw ti panagkita na kinwana. Big time ti kasday. So ano agdamag, uwin ko namlatan. Tatang, nanang, anya ngay, yawid na ko ni George ije pagilyanda. Ay kit mayat tapno ag citizen kamutan iya pagilyanda anak ko. Agan anad kayo iti flight yu anak ko. We are leaving now, Nanang, Intang, Tatang Delio, till we meet again. Oh yes, ay, my handsome manugang. Don't forget to remember us, you pau it as a money. Ilay bagbagam mo't. Di ka lagpain dilyo. Ikit manugang tamay. Awan mo sabsabali kalatan. Pagbain ng pailaan kay. What did you say, Tatang? I said... I do not mind what he said. You go kit di na, so that you will not be late in the airport. Alang nga rood, patuluyan min nanang. Tatang, kamo nani, let's go. Okay, honey. Nanang, Tatang, we're leaving now. Bye-bye. Babayaw, may handsome manugang. Agandad kayo, anak ko. Ay, napanan Dalisa. Makapaikawa mo't. Awanan dyan anak ta dito balay. Un nga ron sa na balay. Taba pan agakop iti dolyar dyan anak tayo dyan abroad. Maday ta ka manon. Tilay bagbagam. Amom nga rod ayan, ado ti kwarta dyan nakasawaan na. Kat siyempre foreigner nga ron dyan ti kwarta na. Kano masayangan to pa iti pagplay ti tayaw iso nagnagna tayaw. Kan budget mil amin akin kinan tayaw. Nainot siguro met Aguro ornong siguro iso nga agtip-tipid. Di mo lam mo Ay, nabitla nagamam mo ngam nagasawa dan. May mayatin tikas jay bakit? Mga numaagaw pa ilati sa bali ni George. Sayang. Ay, sapay ko mga rod Tagbalin to naragsak dyan anak ta iti puder day dyan lalakay. Sapay kumata ipatag na itagnanayon da anak ta. Lisa, honey, stay here at home, and I'll go to work. What I am supposed to do here ngay? I am so boring, honey. I want to work also. I don't want you to work. You might even get courted by someone out there. So just stay here, okay? I'm just here all alone. I feel so bored staying here. All right, honey. I'm leaving now. Bye. I want to go out. Can you give me some money so I can go hang out? No, that's not allowed. Just stay at home. You're not going out. I cannot give you money because you might spend it on all sorts of things. Nakaimimot ka maggaya? What did you say, honey? I said, nakaimimot ka. Pati makan, limitado. Kitaam ni, kimutong ako. What are you talking about? I don't understand. I said, lawlawan ko anak ki asawa kan si murot kan ka. Permi ababawik, George. Hello Lisa, kumusta kan nga dito abroad? Kumusta kayo iti asawam? Nagboring nga rod nanang. Kasano, awan ka aruba mi ditoy. May sa abalay tay ka aruba mi ditoy. Awan pa'y pakibiyangan na iti ka aruba na. Sa baligayam ti style da ditoy. Saan akas dita Pilipinas, amabalin mo ti makikaaruba amapan makiis-istorya.
Dito'y awan pakibyangan ti kaarubakan ka. Saan da ka panpansinan? Anya, kat, apay di ka pala na irwam ay anak ko. Diyak kaya ti kasto ang klase ti panagbiyagan. Pero may aboring ko dito'y. Di nakmat ngamin kaya't apagtrabaho ni George. Amangan ka no armandak no rumarak dito'y balay. Anya, apay naimon ayan ni George. Ay, pero minanang. Iso asa ko lang maigaman ti cellphone ko no kas di amapanan ag trabaho. Anya, sana bali basta saan ngagkabel. Saan matkit di? Ngum sa bali ti style na nanang. Tengedin nakmat una yun. Ay, sa anak anawaya dito'y nanang. Agatan niya nga ron ti planom ngay. Kasla kaya't kunti agawid di ta Pilipinas. Anya, imbag ano palubusan na kati asawam. Agpakpakaasi ak Ay, ala, makamuka nga rod Ang magpanunot ka na imbag di kag dardarasudos. Pagsaritaan nyo na imbag iti asawam ti planom. Tapnawan tumpwar arire anak ko. Nay nangalaam di tarilom dilyaw. Ginatang ko yu ukay-ukay. Adumot gayam timported ariloy jawagwagan. Nay, napintas mo't. Uwe na, naggaboy jabur daytaw. Nalakalaang ti pananggatang ko iti daytaw. Dadadadail na. Saan nga agandar? Sa ginatang mo no dadaal gayam. Inak to iparipir Kat usaram to nga rod ano na repairan. Di mo usaran na dadaal. Amo na pa'y nga ron no dadahil na itawan no saan. Diyak ibagbaga Nay, itala ang makitak anak karilo ka, kabagis. Ne, napansin mo materilok. Impawit man tay foreigner amanugang ko. Nay, imbag man. Naidumdumat style na arilo Si kamang matanda manugang na foreigner. Ay katmayat nga rod nakatumpong ni Lisa itinasingpot kan naparabor nga asawa. Wala, kan foreigner ko naman. Kat, kumusta matan ni Lisa nga anak mo ijay abroad kabagis delyo? Ay kat mayat tibiyag na iti sidong ti foreigner nga asawa na. Nagdakil ka no ti balay ti asawa na ijay. Dudwada nga agnanaad. Ay masapul nga ron nga agsikukan Tapno adda kadwada ijay dakkala balay da. Uwan kumagaraw. Tapno maddan kami matan iti foreigner nga po ka. Makaanak pa nga ni Lisa bumakmutay. Ay wan bareng napigsakat ti dara dagiti foreigner no mailaw kada tayo Pilipino. Nagmayat nga ron ti kombinasyon da. Da kami lang, tinakamanugang iti foreigner dito lugar tayo kabagays. Iso nga adulaki dito mapapal ka na kami. Ay katadalat ta siguro kabagis. Bakit? Apay, awan pa'y pauit dyan anak ta manipod abroad. Pauit na nga. Kwarta nalipatan na tansamot tan dyan anak ta. Sagpaminsan pa'y nga umawag. Manmano ka no nga makasilpon. Tapasaray igaman nila kay na ti silpon na. Di mo't lag pauit iti kwartatan. Kat dolyaris mo't ti kwartada ijay. Apay ngay nga ta. Diyak ka mo Mabainak lang agdawat iti kwarta. Tanay, awam matrabaho dya anak tayo dya abroad. Apay, saan nga tangay ikan di foreigner nga asawa na iti kwartada? Adat sirbina alaki asawa iti foreigner ngay. No di da ikan iti kwarta. Diyak ka mo Mabainak ngagdamag. Maburburing ka no nga ron ijayan. Tadala ka no iji balay da. Kitmayat kidi ano kastata saan nga agbanawg. Di na pa'y kaya. Sitting pretty. Kinkasla prinsesa jesidong tasawa na. Diyak lang mo tanay kunanamot ang naimon di asawa na. Ay na, gagangay lang day ta imon-imon. Love na nga ron di anak ta. Iso natural lang agimon. Awagak tuman di anak da. Agparik na akman. Bareng pauitan na tan iti kwartata. Hello, Lisa anak ko. Kumusta kan nga dita abroad? Ma'am, ado ti mga apal kin ka dito lugar tayaw.
Ken oray da kami adadakil mo. Apalan da kami. Tanakamanugang kami kano iti foreigner. Anya ko mati apalan da kanyak ngay. Agbababawi ak tupay anak ki asawa kin ni George. Nay, anya ko mati pagbabawyam. Kat adda ka lang arunin ti tabraw. Nagboring. Kasla imayak lang nagkatulong dito nga awan sweldo na. Ha? Gapo tadyak kaya ti maboring. Tila aramida kon dito'y balay. Nga makabanog mo. Nagdakil ti balay ni George Adalusa. Isunsamot nga inasawa na. Tapno adag bali nakatulong na. Anya? Kat ano sa mun basta ikan nakalakit di ti kwartam? Pulos tatang. Di na kayat nga ikan. Tadi na kayat makaruwarak dito'y balay. Kasla ak balod dito yun. Tadyak makarurwar. Anya? Apay ngay. Kimutungak pa yun. Gapo iti stress. Ma-stressak dito tatang. Ay na, ano sa mun may ruwam kanto anak ko. Sa nabalay, tadakan di ta abroad. Kit pakaidayawan mi unay day ta adadakil mo. Tanakamanugang kami iti foreigner anak ko. Kaya't kundi agawid tatang. Diyak kayatin dito Ay saan apay nga agawid ka. Agawid ka kahit agsubli ka man iti kinarigat ti panagbiag. Anyalat sa hundag iti tattaon ngay. Sapay kanayon ka nga ipanakil ka nakwada di tao. Ibagbaga ka na pintas ti biag mo ditan. Senyorita ka. Tadi na ka kahit apagtrabahon ti asawam. Pudno adi na kaya't apagtrabahuan. Ngam di nakmat ikan iti kwarta tatang. Kan naimon, iso adi nakpalubusan nga agtrabaho. Kan rumwar dito'y balay. Anya? Iso nga agawid aksan. Saan ka naragsak dito'y? Ay saan? Anyat kum dito'y ngayon agawid ka. Katawan mo trabaho. Awan no panawa mo ti asawam, bumabaman ti panagkita ti tattao kada tayon. Kakaisuna ang imatubas iti panagkita da iti pamilya tayo. Tadda na ikamang aporiner kada tayo. Agawid ka kidain. Asikaswam kit dita asawam dita. Hello anak ko, naimbag man tayo mawag ka. Kumusta kan? Nanang, nagapa kami kin ni George. Isopin mo naman. Ayan mo nga rudit hangay. Magmagnaak dito'y kalsada. Ay na, papanamon ngay. Diyan ka mo nanang. Kumpormiditan Basta pumanawak pa'y laijay balay. Tamangan lumakabil nakti asawa. Agawid ak tumot lang. Nga magpagnapak pa'y lang. Ay na, wan tanay. Awan sa bali papanam. Isong agawid ka kiday. Anyat nagapaan nyo Maburburing ak lang arudan. Umanimon pa'y lang matay dyan, George. Nagsabat ti pungtot mi nanang. Ay na, di ka unay nga rod umadayo Ang mga numayaw-awan ka dita. Kaya't kunti agawid dita Pilipinas, nanang. Kasi ka palubusan na katasawa manak ko. Di nagpalubusan day jay Ang kaya't ko taglibas. Anya? Sino ta kasarsaritan bakit? Ni Lisa Kaya't nakanutagawi dun. Kasaritam. Hello Lisa, apay manen Tatang, agawid akon. Diyak kaya't dito yan. Ma-stress ak dito Maburing Saan ka naragsak ititan na ti asawa? Kabkabilan na kaya. Saan matkit di? Ngam nagsakit ti panagsasauna no agapa kami. Ikit talaga kasta Sensitive kan sa mo ngamin unay anak ko. No agungat ta asawam, aguli magkalaang. Nakais-istrikto. Si Luso, nakaimimot. Kaya't ko tagtrabaho, tapno adda kumamot kwarta. Nung di namat kayat, naimon nga minunay. Ala, agpakumbaba kalatan tanay. Adda ka dita pagilyanda. Mairuam kan tumot lang iti ugali na. Basta di ka agaw-awid. Adda ka nga rod ditan. Sayang ti kaadam dita. No agawid ka anak ko. Madanaga na katalagan lakay. Saan mo nga umawawag dyan nakta? Kumusta nga tan? Nasaya at ti kasasaad na ijay. Gagangay ti bumakit. Agbali na sensitive.
Arsagid launa siguro ni Lisa. Iso nga agapa na iti asawa na. Ay, Sayang lang, ta saan-san ang makaanak ni Lisa. Da kumamot pulit ti foreigner nga po ko ta. ay awanen. Saanan nga ganak dayjay. Nay, adda umawag. Ni mo George, amanugang talakay. Ela, sung bata matagusan bakit? Ang mga no agipahu iti dolyar. Hello, George. Hello, Nanang Intang. Lisa is going home to the Philippines today. I will take her to the airport. Today, George? Yes, Nanang. She is insisting on going home, so I will allow it. Because I don't want us to fight again. Yes, George. Please tell her nga rod, to call us. Okay, Nanang. Bye. Anyat ko na. Agawid ka nun ni Lisa. Urayan ta tiawag dya anak ta. Tasabtan tantoy dya airport. Manganan, anak ko, nakaluli magkamanan. Nagadayo tinakaiturungan dagiti matam. Umay ka manganan, Sige lang, Nanang. Mangan kayon tanabsugak pay. Kayat ko't imatulog. Nagidda ka mamanan, anak ko. Mangan kayon, tamaturog ka. Maturog ti kayat ko nga aramidan. No kunada nga ulimak. Keep silent. Stop crying. Anyat ibagbagamon ngay anak ko. Bakit? Apay nga akas ti mo anak ta. Agkakalat mo ti ibagbaga ka na aramidan nan. Rinabii mo tan asumanaong agmay-may sa. Panagkunak. Gapo siguro dahi tayo tinakaro nga stress na idi ija abroad. Na-stress launay. Kasta nga tagag paisaw. Kanya pa'y kumangay. No si kantumang ngamin. Imbes na nagawid pa'y laidi, ngam linapdam. Anya nga ita, kimarula ka nga rodan ti sitwasyon na. Di kag pabasol bakit? Tawan mo ti akin pagayatan iti napasama ken kwa na. Kanayo na mga men nga ibagay di nga gawid, ngam linaplapdam. Anya nga ita, isabasol mo da itaw. Kahit anya nga rutaramidan ta. Ipaagas ta ati anak ta, tapnagimbag, kasimot. Alang nga raon, intay paagas ti anak ta. Bakit?